Jom kita tanya ChatGPT. Apa sebab baby newborn selalu kembung? Saya nak 3 faktor utama. Kenapa bayi kembung? Ini 3 sebab utama. Tertelan angin masa menyusu, posisi tak betul atau botol masuk angin. Sistem perut belum matang, usus bayi masih belajar hadam susu. Tak serasi susu, boleh sebabkan gas dan perut tak selesa. Jangan lupa sendawakan bayi lepas menyusu. Okey, bila ChatGPT tu mention point tertelan angin masa menyusu. Posisi tak betul atau botol masuk angin. Macam mana tu? Kita pelik juga kan? Okey, ni contoh. Botol susu, ada susu. Okey, macam mana kalau baby tertelan angin tu? Okey, bila kita tuang susu, kita sepatutnya tuang penuh macam ni. Susu penuh dalam puting, baby hisap dekat sini. Ini baru penuh, tak ada angin. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita position ni macam ni. Ada sikit-sikit, ada angin sikit, nampak tak? Ada angin. Jadi baby menyusu sekat susu dan angin juga. Position yang macam ni yang dimaksudkan baby tertelan angin ketika menyusu. Jadi kalau nak elak baby kembung, pastikan waktu menyusu susu penuh macam ni dalam puting. Jangan buat, kadang-kadang kita memanglah kita manusia biasa, ibu-ibu kadang tak perasan, ayah-ayah tak perasan, kita terbuat position macam ni. Nampak? Okay, position macam ni. Jadi ada angin, baby hisap susu, hisap angin. Hisap susu, hisap angin. Jadi elakkanlah macam tu supaya baby tak tertelan angin, tak tersedut angin. Okey. Jadi bila nak menyusukan baby guna botol, pastikan susu penuh dalam puting ni dan baby hisap penuh macam ni. Okey? Semoga bermanfaat.